Jangan lupa subscribe Lisan dan channel Alam 5 like tekan lonceng. Makasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sini masih papa jepuin apun mana puang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ceng bate tak mapa hasil suran nasabah bicara malahiran. Jepui me menialemu surang papa hangi me menialemu paringerang me mengalemu papi jepu papi pahat tentuna mua jepui nang kamanaki nama saya boleh pangallah subhanahu wa ta'ala nang kamanaki na padang alam perasunga sura-sura pada cebate tak mapa hasil suran nasabah bicara malahiran. Makadaya dae uno me menialemu riwatu tuomu papura me menialemu riwatu tematemu saba boleh kutomi tu ada nang kaada makadaya makuro pada ceng bate tak mapa hasil suran nasaba bicara malahiran. Panasai sempajaman nasai boleh di mana ngumak selenge yanaritu isa subuh loro asara mangaribi mapa mulat tetok kita kak beres surang rokok ki sujuk ki tudaki narapi mak beres selang ya me menaturi pugau ria sori weni ya senge sempajana waktu sesuai. Jadi tak pada cengi bate tak mapa sesuran nasabah bicara malahiran. Napu ada ni ada yang makeda lepu tetong min rokok has sujuk dalat tudang. Jadi tak pada cengi bate tak mapahan nasabah bicara malahiran. Sabak yana itu Papua dai makeda selek kita sengaleta namega mompas umpus seletak tea mapu gau iya senge pas surono pengelatala yana ritu sempaja 5 wattue aga sabak na sesereng sabak umak kedaki islata sengaleta atau seleng ikado ini tu sempaja sabak Islam bicara malam pekna yana ritu urupu i isa urupu esna subuh urupu elna loro urupu ana asara urupu emna mangaribi nama kita tea mas sempajang kota senya letak seleng tak semeta letak seleng sempaj ke surusren nasabah ya tu sempajangnya bokong lino akhirat jadi kita pada ceng bate tak mapa sesuren nasabah bicara malahiran. Engkatona ada pua ada seserang makada. Iya lo pakai we seserang. Cica cenga cica cukup. Tega kiruntu seserang nasabak nabi tak lagi. Pangulut tak. Tetek na pugau telai sempaja 5 waktu naman nasale na palisat na suruga seserang. Jadi tiga tua sekimak guru tamak kada cica cenga cica cukup na jadi sempaja tak seserang. Jadi tak pada cengi bate tak mapahas seserang nasabak bicara malahiran. Narekot tetoni pada alepu rokoki pada urupu minge sujuki pada urupu hae natudaki pada urupu dalenge yanaro Ahmad yanaro watak kaleta apole ngena napas enang karasia malindrung tempat dinai tamata ulu nakia napi rasai pinat ding nang kapape jepu mak bulai sikanu kulotong na sampo ini nawa madece malebak cahaya nur Muhammad lalengati macinonge. Jadi silo suraku pada cengi bate tak mapahang nasabah bicara malahiran. Rahasiana tanah riwata kaleta riwatu engkana maki nyawa mesuk mata makna mutama'i a rakdai u mesui i ya muto malule sumancaji sedi ya muariase ya mutoriawa nang kada makada mutama'i Allahu rada inurung malbai Muhammad. Jadi tak pada ceng bate tak mapahas sesuran nasabah bicara malahiran. Engkato ada makada api tetong angin rokok wai suju tanah tudang. Sipatna api yang kariwata kaleta nasa binapsuta pelai cahaya matata. Sipatna anginnya engkari watak kaleta napaseta sipatna waiwe riwatak kaleta yanaritu micuta puseta darah nah yamanenna engkari macolo eri watak kaleta
Sipatna tanai riwata kaleta engkatu pada na pancaji rilinoe yanar itu ajuk kajunge yanar itu gemet tak si bawa bulu-bulu tak batue isi tak si babukut tak besie metoe riwata kaleta maiga mopa nasak bitane asak barate asarak baraketa jaji pada cengi bate tak mapa sesuran nasabak bicara malahir rahasiana rahasiae engkatu riwat tak takak bere simpu juru ati macinong lori Allah subhanahu wa ta'ala yanar itu masih mata jarut tepe pepejepu pahang tan rahamelo remasom palori pancaji yanar itu Allah subhanahu wa ta'ala jadi sila suratku pada cengi bate tak mapahan nasabak bicara malahiran napu adai makedai mesuk matama ya muto sifat tematena tubuhe ya to si malolo pulanana tubuhe ya naritu pape rasana watak kalewe ya natu lilata atapas sabar naria seto malolo nalino tenan retoa mamula anak lolo narapi matoa teka alena malolo namuni tanae kumase watak kalena makompe mole ni teka alena malolo pada colik te mancaji daun sabak colik na watak kalewe jadi selesreku pada ceng bate tak mapahan nasabak bicara malahiran wettuna na pole pas sesah atau pas sesak atau pole ya senge peri perpole ripadan nari pancaji makutane lalengati makkada engkada peri pasesa lebih masesa mapu ada alusue makkada engkamu pa pasesa peri lebih maperi yan itu ya tumoloi makutane lan roa lewe makkada tegaina mapu ada alusue yanar itu nafsu batimu nafsu tuomu linomu nafsu lahiran nafsu alusukmu nareko malahirangi nafsumu pada mumpamu sampai romata nakia napai pamulang jadi pada cengi bate tak mapahan nasabak bicara malahiran riwetu mula rilosan rijali mamula mesuk mita tajang nasi tak isa warak kena naria sengi warakeng eruk maranang na terima pau ia mua na iya kumuis senga sapa ka mulolo ngeka unoko tania waram parang utoko ngeko aleku atokongan jadi pada cengi bate tak mapa susuran nasabak bicara malahiran na pole ada makeda se di mangoli dua pap mape bali maiga masengi pake yang asalamarang sabak mape sakda watak kale asenna yanar itu na lekol lilana nenapa nama elok na napasi tenra i dua docilin na mapu ada bomban na telue na oni bekut na suruga jadi pada cengi bate tak mapa susuran na sabak bicara malahiran engkamu toma makedase di mangoli dua mape bali yanar itu tatare napas tak susuran se di matare dua sobok nolak tama ya mutoma susuran ya mutoma susuran se di mangoli dua napole yanar itu kita terui masimpu juru napa makapat de cinampe napa natenre poro-poro matanan kamal luak cahaya mutoma susuran jadi pada cebate tak mapa susuran nasabak bicara malahir mega mompaya senge se di mangoli dua mape bali yanar itu susuran natenre ya bio natenre atau maraja bio nama itama poleri ati atau nana abio nana ku abioi berarti pole makun rai masalah salae naku ataui pole urane masa salae jadi pada cebate tak mapa susuran nasabak bicara malahiran riwatuna joka lau joka dek nangka neita agi dek gaga neita sabak dek meto gaga papahang makada engkapak kita masa horo di neita makada dana celak tongak ko putih tongak ko bolong inok kinong nasabak bolok ka iya putih ko iko naku mua jepi ka iko mua nanya sabak
Nakumu pade mater makreya tettono tuale pu ritengana posina tanae mak batak kalau ku simpu juruk langit pitu susunge tanah pitu lapi engkamu tomi tu riwatak kaleta pahangi madecen nasaba bicara malahir. Jadi tak pada cengi bate tak mapah surah nasaba bicara malahir. Dia tu surang periasengi Muhammad naku muatu buangi Ahmad. Jadi kata pasi gilingi sesuram maka datosi waktu buangi Muhammad tubunna Ahmad. Jadi tak pada coba tak mapahas sesuram nasabak bicara malahiran. Biasanya sesuram bicara malahiran dega petunna. Cenawat dingi daunna ajuk kajungnya ye bu mancaji bo. Capuk daunna ajuk kajungnya sesuram. Waina tasi pancaji dawa. Capuk waina tasi pantaji Jawa susuran dina capuk bicara. Jadi pada ceng bate tak mapahas susuran nasabah bicara malahiran. Riwat tutu dana susuran natiro epak sulapa riwatak kalena lan roalena mali cenge makkada tuoka nasabah pengelau subhanahu wa ta'ala. Tudakah nasabah pengelau subhanahu wa ta'ala nasabah najepui matalena makkada tolaloe engkai mangobi macawe ni pole saba engkani makabe tolaloe napitani kedona makada ha iya mutoma u tapi iko mutoma na pole telue lori sek die lori duai pemang lori telue namancaji kali pemantaji sek di makadanya dana dua temalai setelu teman sarang pole muari sek die ya naritu. Jadi pada ceng bate tak mapah sesuran nasabak bicara malahiran.